I pozdrav ljudi, evo nas ponovno na mom kanalu Tank Gamer. Moje ime je Dario i danas ćemo započeti serijal Minecraft preživljavanja. Ja sam na 0.14.0 verziji, to je najnovija. Evo. Tank Gamer. Eto. Survival. Ajde, svi ćemo bez veze, opet Gamer. Gamer. Eto, krenimo. Sada vidimo gdje ćemo se spawnati. Samo da ima dosta drveta. O. Vidimo. Hvala Bogu, rekla se ponekad je ujutro, pa imate cijeli dan zaraditi. Sad potegnem malo da vidim gdje sam to. Čisto da je dosta... Da, dobra lokacija. Au. Znači, evo moj skin. Enderman robot nekakav. To sam skinuo preko NCP Mastera. Tam ima dosta modova, tekstura, mapa, skinova. Ne znam, možda ću u budućnosti ja objaviti tam neki skin, pa ne kažem da pogledate. Ajde, cijepaj drva. Sad idemo odmah X napraviti. Već sam mislila da to zalazi. Idemo. Tako. To. I to. To je nešto. To, sad imamo barem X, pa će biti brzo. Kamo? Cijepaj. Inače ja ću se u početku malo ukopati u zemlju, pa ću se tamo nešto srediti. Možda ti nikad neću izaći na površinu. Izraditi nešto. To. Idemo još malo brčiti. Nešto, ovi plankovi od Birchwooda trebaju. Kakav Hungergram se još nije počeo trošiti. To je dobro. Sad bilo dobro da naćemo nekakve životinje za hranu. Bolje ovce. Ne znam, napravit ću si malu farmicu. Budućnosti će biti dosta. Sad idem da prvo pronaći ovce ili neke životinje. Jaj, kame baš je tako gušto. Šumu. Stigli. Kao. Pješi. Se. A tu si go. Sada dobijemo to smeće. Ja mislim da sam vidio još jedno ovdje. Tu otišla. Daj. Ja ću se ukopati onda tamo. Ima tu koji camp da mi ne dolazi čudovište. Da mi ne bi došlo čudovište. Oj, camp. Ne, to sam siguran. Hungergram se već troši. Ne znam, ovdje mi se čini kako bi se mogli ukopati. Ajde, idemo. Da vidimo. Mislim,
Ajmo, tu ćemo biti. Ima malo više tamo. Ajde, to je čisti spore. To. Mislim da bi se ovdje mogli početi ukupavati zemlju za to. Da se barem i u Pocket Editionu dobivam meso od ovca, pa bi to bilo super. Znači već sam počeo kupiti Hunger, to je jako loše. Šta? Ajde, kopaj. Mogao sam i šalu napraviti, ali... Ajde ovako. Sad ćemo tako dati okaz dolje. Da. Dva. Ćemo dva bloka samo ovako uzeti. Ajde, kopaj. Već pola dura bilo ti jašno. Evo, sad ćemo to biti ulaz u kućicu. Tako treba da pravi furnace. Šta će mi furnace? 3, ajde. Tu dolje nek ide. Ajde, 7. Evo. Šta je moguće? Šta je moguće? Koliko još dana imam? Gdje je sunce? Nemoš, pa dosta dana. Da ne se trčite. Idem sad opet ovdje gore, možda vidim koji životinje. Krava! Mogu pa skoli? Sada ništa ne dajem već ubiti. To mi je kao da sam nešto čuo onako ko creeper. Ja ću se tako izgubiti se, ne znam niti gdje mi je kuća. Ne bi trebao trčati. Ću uzeti rađe ove stone sorte. Ljudi, ovo je stone sort, da. Moram sword, ako mi nešto dođe, da ga ubijem. Evo, moj dom. Se isto kao čarkom. To sad dolje neki iron čarkom. Će to biti bur. Sad ovo ostalo ću pretvoriti u točas. Čekajte. Moram bi ovdje nešto izgraditi ko ulazom u tebe. Šta nećeš postaviti? Gdje? Vidiš što neće? I već sam put. Daj, sad sam ja ogladio. Ajde.
To. Kako fora izgleda. Ću svijetliti. Tako. Tu dolje. Sad idemo napraviti vrata. Dobro. Pa ljudi, ja ću se malo pokopati. Prvo što bude dokaz. Moram prokopati radi cobblestone isto, radi cobblestone. Jer trebam sakupiti da se pretvorim i ovaj wooden pickaxe u stone pickaxe. Poslije 11 minuta, sad bi trebao završiti. Znači ja sam snimio jedan video koji je bio duže od 15 minuta. Ja sam ga htio objaviti, da vidim da ne mogu objaviti video duže od 15 minuta. Sad ću morati završiti negdje. I poruka mi je došla. Jo, nisam iskužio tamo, je skroz prazno. To. Što nisam ti primijetio. Sad će puknut. I ja pođe. 24 stona. Stone, cobblestone. Još jedan. Promiš napraviti. Tako da im 2. Van je noć, ja ne bi štio ići van da me neko ubije. Dobro, imam hrane. Što se treba, da. Eto. Sad je to. Bilo bi dobro da nađemo iron. Jer prije kad sam igrao, još nije niti nova 14 verzija izašla. Ja sam igrao i odjednom vidim iron. Dobro, ja pokupim. I 3 dana kasnije nisam mogao više naći irona. To je posao. Mislim da bi trebao završiti epizodu sada. Evo, malo smo se... Hajde samo još jedan blok izgleda. Da ću napraviti nekakva mala promjenica, možda dodam pod. Malo ću pokopati još. Da kopaj brzo, ću završiti epizodu. Ne, steak. Eto. Sad već ljepše izgleda. Pa ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjela i vidimo se u sljedećima. Pozdrav!